خب درود و عرض و احترامات برادرای عزیز، هموطنای عزیز، فارسی زبان ها. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشین. بنده ترک زبان، ملتم خلق است، تاجیکستان. ایرا بارها گفتگی هستم و تکراران هم میگم. شب یک نواری از پیش برآمد که آن یک صنعتکاری بگیم تاجیکستان، یک آدم علم و فرهنگ تاجیکستان در اینترویوش با آرزو میگه که ترک ها دشمنان تاریخی تاجیک ها هستند. یعنی این زیاولینی گویم یا این الفاظ سخن و که بسیار یک سخن تحقیر آمیز در حق بگیم که ترک زبان ها. وقتی که ما از زبان یک آدم علم و فرهنگ این چیزا میشنویم، وای بر اون آدم هایی که از علم و فرهنگ و معرفت دورن، از اونها ما چی بشنویم؟ ما از اونها چی انتظار شویم؟ وقتی من نوشتم در زیر کامنت، از اون طلب کردم بحث علمی داشته باشه از تاریخ، برای که بنده تاریخ شناس هستم و بیشتر وقتی خدمت بالای تاریخ ها بگیم، بالای زبان ها، پیدایش زبان ها، تلفظ زبان ها، اول بعدن در این چیزها بیشتر توجه دارم و بیشتر بگیم که وقتی خدا در این مسئله میگذارم. البته که تاریخ از یک استوچنیک گرفتن، یعنی از یک جا گرفتن، خیلی یک بگیم که اشتباه بزرگ هست، برای اون که شاید یک انسان برای نفرت خودش میلیون ها چیزای اشتباه در اوجا تحقیر تنقید نوشته باشه. از اون جمله اگر ما گیریم در تاریخ اسلام، اگر ما گیریم خونیم نگاه کنیم، ما ده ها یا صدها بگیم که منبع پیدا میکنیم. از داخل ده ها صدها منبع ها باز بگیم که چندین منبع ها برای بگیم که بسیار رشد تند و ترش و نمیدونم بعض این تهمت ها نوشتگی است. برای همین از یک استوچنیک گرفتن این اشتباه می شود اگر که یگان تند و ترش سخن ها دارم. من اصلا درباره پیدایش تاجیک و یا قبیله تاجیک که امروز نام تاجیک گرفتن و در این چیزها من معلومات دارم. یعنی قبیله فارس، همچنانه که چندین قبیله های امروز با نام ترک زبان ها هستند. در اصل منبع فارس، نام فارس چی است و منبعی که نام ترک چی است؟ آیا این ملت است یا یگان کلمه گویم که دیگر چیز است؟ و در این باره ها من بسیار منبع ها دارم که مثال گیریم همون از ازل قدیمه نوشته شدگی هست. این نه بابای ما نوشتگی است، نه من خودم نوشتگی است. عادی ترین مثال کلمه ترک
باری هم گفته بودم و باز هم تکراران میگم که این کلمه دینی است. یعنی ترک مستحکم، تنگریا ترک یعنی در دین مستحکم. هر انسانی که هر قبیله که اگر در او وارد میشید، اون زبان ها لهجه ها بسیار با یکدیگر ها بگه مانند بدن. نوابسته که امروز باز خیلی لهجه ها بگیم تغییر پذیر شده. اگر امروزه ویم لهجه قزاق ببین، لهجه ازبک ببین، لهجه ترک ببین، لهجه تتر ببین، لهجه اویغور ببین، اینا خیلی فرقیت بزرگ دارن. مثل اونه که یک زبان دیگر است. خیلی بزرگی داره لهجهشون، فرقشون. اما هر انسانی که در او می اومد در همون تنگریا قانونهای تنگریا را قبول میکرد، یعنی او وعده میداد که تنگریا ترکمن، یعنی در تنگریا مستحکم هستم، میستم. او را ترک میگفتن. این خواست نامی یک ملت نیست. این یک الفاظ، یک سخنی، یک دینی هست. یک نمیدونم امروز این تاجیکستان با پیش، این یک کلمه هست. این یگان ملت نیست. رفته رفته همین چیز تبدیل میشه که کم با زبان فارسی گپ زنه و تاجیکستان با پیش میشه. از کدام قبیله؟ تو از قبیله تاجیکستان با پیش. یعنی این چونون قبیله است. از آن جمله کلمه فارس هم که خصوص ملت یا زبان با یک چیز وابستگی نداره که بگیم که خصوصا همین فارسی نمی ملت است. تمام. و برادر درباره بگیم که دشمن بدن ترک در تاجیک ها، من تمام منبع ها را براش اثبات میارم که یگان بار بگیم که یعنی خصوصا ترک استانبول رو در نظر دارم. گفت ما بعدا نوشت که من ترک های استانبول را در نظر دارم، یعنی ترکیه را در نظر دارم، دیگر ترک ها را من در نظر ندارم. من تمام تاریخ اثبات میارم که یگان بار ترک های بگیم استانبول بدگی که اونو با بگیم قبیله بگیم که امروز نام تاجیک گرفتگی است، با اون قبیله ها یگان بار زد خورد یا دشمنی یا یگان کار کدگی نیستن. یعنی که این چیز اگر که ما بگیم که خیلی ترک ها دشمنی تاجیک ها هستن، این اشتباه است. زمان در یک قشلوق رفتم، در او قشلوق نه سوید بود، نه مکتب است، نه کودک ها حرف میشناسن، هیچ که. اما یک جوان گفت که ازبک ها دشمن های تاجیک ها هستن. وقتی من در او سوال دادم تو یگان ازبک دیدگی هستی؟ حتی که تلفظ کلمه ازبک تا درست کردن نمیتونی، ازبک میگوی. تو دیدگی هستی؟ تو نام خود تا نوشته میتونی؟ تو در زندگی یگان کتاب تاریخ خوندی، حرف میشناسی؟ نه. از کجا گرفتی این کلمه را که ازبک دشمن تاجیک است یا و غیره ها؟ میگه من میدونم، در حالتی که اونم بازم منبع پدری ده یا منبع سخنهای امکی همسایگی ده تکیه کرده، در کوچه ها در دیگر جاها شنویدگی هست این چیزا میگه. امروزه یک سخن ارتیست، یک سخن انسانی بگیم که نماینده از فرهنگ مدنیت در تلویزیون با این الفاظ چاپ میشوه، میلیون ها با جوانای بگیم که اصلا بیچاره ها از علم و فرهنگ مدنیت خفا ماندگی هست، اونو این الفاظ بگیم که برای خودشان یک شیار، یک بگیم حقیقت قبول میکنن و نفرت اونا بالای میگم که در یک قشلاق سوید نیست، زندگی نیست، بیچاره در اوجا زندگی میکنه. ما غلطیده موندیم زمانی، او میگرده میگه که ما همه از پشتی ازبکای نمی احوال ده زدگیم. میفهمین؟ او از کجا میگیره؟
یک انسانی که در زندگیش نام خودش نوشته نمیتونه، البته که از یگان آدم دیگر میشنوه و او آدم همچون یک انسان بزرگ تصور میکنه، سخنهای او را به خودش میگیره. اما یک آدم فرهنگ میخیزه این گپ میزنه. من شب امروز صحبت کردم و بخشش گفت بسیار من منظرت میخوام، اما گپ در اون نیست از من بخشش پرسیدن. گپ در اون است که من او را تو جای میارم که برآمده ویدیو قطعی از مردم از این سخنهاش بگیم که بخشش پرسه. و من در جای گفتم که من قطعی خودت میخوام علمی صحبت کنم، یعنی آنلاین فیسبوک دا دیگه جدا ما ترا خوش میکنم و من منبع را میارم و تو منبعی که همون کلمه گفتی همون منبع تبیار که از کجا گرفتی اون منبع را که ترک دشمنی تاریخی تاجیک است. خب از کجا گرفتی؟ پس اگر که ما کمبودی های بگیم که سیاست همی است، سیاست در یک انسان میخواد پیش بره و یک انسان اکونومیکش بشکنه، امروز هم داره بگیم که همین چیزها دوام میده. این یگان جای پنهانی نداره، امروز همین چیزها دوام میده. سیاست همه وقت بگیم که چی بود، یعنی سیاست مثل یک بازی المپی است. هر انسان کوشش میکنه رقیب خودش بشکنه و خودش پیش بره. یک رقابت است سیاست. و امروز تاجیکستان هم داره عیناً همین سیاست هم میبره. خودی در حق فارس یا فارس زبان های افغانستان این کارا میکنه. آیا ما میتونیم بگیم که تاجیک ها دشمن های افغان ها هستند، افغانستانی ها، فارس ها؟ یا خودی تاجیکستان در حق ایران این سیاست هم میبره، یا خودی ایران در حق تاجیکستان افغانستان این سیاست هم میبره؟ از بس که منبع درآمد است این چیز. من شبم در باره سیاست ها گفتم که یعنی سیاست ها در چی ساخته می شود، در کدام ایدئولوژی ها ساخته می شود و عاقبت بگیم چی می شود. همه شما در این باره شب نوار کرده گفتگی بدم. اگر تاجیکستان با پیش نوار هست نامش، میتونین که از اون نوار بدروین تماشا کنین و بفهمین چیزی را که من چی گفتم در اوجا، برای چی این گپ ها را زدم. وقتی که سیاست رقابت است، پس خواهی نخواهی در سیاست رقابتی بگیم که یکدیگر میشوی، در رقابت میدروی. این معنای دشمن بدن نیست. یا که این قسال ایران فارس زبان است، تاجیکستان فارس زبان است، این قسال بازی هایی که برای منبع درآمد خودشون در بالای فارس زبان های افغان ها بردن، سپانسر بود میکردن جوانای بیسواد، جوانای بگیم که نمیدونن هویت اونا، قطعی بازی کردن، میبروردن، میزدن، خاطری که ره براشون کشوده شوه و بگیم نارکوتیک دیگر چیزا را دیویژنی کنن. یا ازبکستان قدر بگیم که ترک زبان است، چقدر ترک زبان های بگیم ازبکستان بازی میدرون، بگیم که خاطری که منبع بگیره از اوجا، یا کدامی برای برقرار شوی و پیشروی افغانستان در اونجا کار میکرد. نه، ما میتونیم بگیم که پس ازبک دشمن ترک ها هستند، یا ما میتونیم بگیم که تاجیک دشمن فارس ها هستند، یا ما میتونیم بگیم که ایران دشمن فارس ها هستند. این سیاست است و این سیاست انسان های بی سواد، بی مفکوره و نمیدونم. من اصلا یک چیز درک کردم در اینجا، او برادر بسیار یک سرودهای وطنی میخونه، وطن دوستی، ملتی، یعنی هویتی سرود میخونده است. در جایی که در سرودهای هویتی او کسی دیگر بگیم که یک وطن دوست شوه یا یک غرور بگیره، این خودش فنت چی در رفته است در شعرهای خودش. این خودش در شعرهای خودش فنت چی در رفته است. امروز دوره خودش آشکار میگه که من ناتسیست هستم. آشکار یک صنعتکار میگه که من ناتسیست هستم، من ملت پرست هستم میگه.
خب چی انتظار شویم از این خیل بگیم جوانوی یا نمیدونم وطن دوست ها بنام نمیدونم ما از اینو چی انتظار شویم در حالتی که ما شور ما منظرات میخوام ما از اینو چی انتظار شویم و یک مشکلی میشوه بعد مردم تاجیکستان یا نمیدونم جوانو برادرو دیگرو چی میگن ای برادرو مو چی با در بین ما کمبودی میشوه چی با در بین ما بگیم که نفهمی ها میشوه و نفهمی ها از کجا سر میشوه این انسان گپش صدها جوان دیگر از این کلمه ها گرفته ما ای خیلی در روسیه هم بدیم وقتی در روسیه زندگی میکردیم برادرو قطعی یعنی که ترک زبان بدگی تا چی میکردن تو یک دشمن هستی برای او در حالتی که او جوان سواد نداره خودش بیچاره از یک بگیم که یک مکتب خوندگی نیست بعدی سالهای 90 نه که او نفرتش بالای ترک است برای از کجا این نفرت ها پیدا میشود از این خیلی انسان ها پیدا میشود از انسان مدنی از انسان فرهنگی من در خودشم گفتم وقتی که یک انسان فرهنگ و مدنی که در جای اینترویو داده ایستاده است مثل یک کودک شیشتی خود نمیدونی کدیستی یعنی این نشانه بی‌مدنیت بدن ایترا نشان میده برادرم در اینترویو انسانی فرهنگ مدنیت باید یک کلتور نبشینه و بگیم که سوال ها را جواب بده یعنی او انسان خودش یک انسانی فرهنگی مدنیت نداره مدنیتی صحبت نداره مدنیتی شیشتن نداره مدنیتی گفتار نداره به یگان منبع به یگان اساس به یگان چیز همون اینم من باوری دارم در جوانیش در کودکیش آتش باباش یا محلش همون گرد اطرافش از فرخور بده است این جوان این هموطن فکر کنیم که اینم در همه خیلی اکروژنی کلان شدگی است این منبع نداره اگر منبع می داشت قطعا میگفت که بله ما از روی منبع صحبت میکنم من تاریخ میدونم بیا از بالای تاریخ صحبت کنیم بغرض از بخشش دیگر چیزی نمیگه من گفتم مرحمت ما میتونیم از منبع صحبت کنیم من عالم خود من نمیگم نه که معلومات از تاریخ از نام ها از پیداشوی ها نمیدونم از پیداشوی دین ها و غیره ها من معلوماتی دارم که همراه خودت صحبت کنم و اثبات کنم از کجا آمد کدام سال آمد من میتونم که قطعی خودت صحبت کنم یا مثال میگیریم دولت کگانت قلغا را سامانی با همراه عربا زدن یا سامانی بگیم تو افغانستان اون طرف تونیم این دیگه را گفتی همون چیزا جنگ کد رفت ما میتونیم بگیم که پس این تاجیکا دشمنای هندو افغان و دشمن بگیم این طرف دوای شما نیمی قرغیزستان قزاقستان زده گرفتگی است تو تای روسیه را پس این قدر ملت دشمنش گفته میتونه میره نه برای وقت سیاست همین خیل بود و از همین خیل طلبات داشت و اگر سامانی هم ایران نمیزد و سامانی را کسی دیگر میزد این رویه سیاستی همون زمان ها عصرهای بگیم 7 8 6 9 10 یعنی همین طلبات داشت ما نمیتونیم که بگیم اینش دشمن اینش بود یا اینش دشمن اینش بود یا یک عمر از نگاه این برای که منبع نداره این انسان منبع نداره این انسان سواد علمی تاریخی نداره تنها یک چند شعر تاریخی ده بگیم که داده شدگی است پروست چخیل بگیم کسل شدگی است در جای اگر بشینه تاریخ بکوه و این منبع را بیاوه هیچ وقت انسان اگر معلومات از منبع ها می داشت من نمیدونم برک آمد توفلیشه در بالای مردم پرتافت
оё ту манбаъ дорӣ ки чаро туркҳо агар ки да як хонадон бираванд патинкаша метаҳанд? ин паст кардани миллат аст ё ягон традитсияи туркӣ аст ки патинка метаҳад? оё аз ин традитсия ту хабар дорӣ? чаро турк патинка метаҳад дар як ҷо биёяд? вақте ки бигӯем киногирҳои ҳамон кинои Наҷиб Сардор ба дар Тоҷикистон манъ карданд. хоб вақте актёрҳо омаданд, як ҷавони полиси тоҷик биромад гуфт ки ман мехоҳам мисли ту содиқ дар ватан бошам, оли намедонам агар зиндонаш накарда бошанд тарсида аз ӯ. яъне ҳамон актёр чӣ дод бироварда дар ӯ? пойафзолша дод. оё маълумот доред ки дар традитсияи туркӣ пойафзол додан ба як инсон чӣ астӣ? маълумот доред аз ин чиз? албатта ки маълумот надорем. пеш аз оне ки як инсон як кор мекунад, бояд бидонем ки ӯ чӣ традитсия аст, чаро барои ту патинка метаҳу. яъне ӯ мегӯяд ки қадами ман сулҳона аст бо хонаи туда. ва маъно дора як чиз, инсон як чиз метаҳад. мисол тоҷикҳои мо ҳам традитсия доранд. ё намедонам биё оддитарин дар бораи таърихҳо агар гап занем, мо ҳазорҳо традитсияҳо доштем ки имрӯз аз байн рафт, аммо традитсияҳое ки дар байни дигар миллатҳо ин чизо сахраничидагӣ аст, ин маънои ӯро надорад ки он тура пойафзол дод, бигем ки ту уже болои ту пойафзолша парту. албатта ки талпа боша ӯ наметавонад ромада, мегира дар болои миллат мепартояд, мегӯяд ки ҳамон халқ да мепартояд ки қадами ман дар ватани шумо сулҳона аст ва доимо байни мо шумо рава биёин ҳамхе қадамҳомон боша. яъне ҳазорҳо маъно дора ин калимаҳо. мисол оддитарин чизҳое ки традитсияи мо ки мо аз байн бурдагӣ ҳастем. ман ба наздикии нура ман боша ёфтам, гирифтам, овардам аз гуногун, аз ҳинду, хитой, аз дигар ҷоҳо. аҷиб манбаъҳо аст. ва ин манбаъҳое ки мо аз байн бурдем, имрӯз шояд дар баъзе қабилаҳо ҳаст ин чизо. мисол оддитарин чиз, вақти духтар ба балоғат мераса, бояд мӯи сари ӯра 40 дона майда бибофӣ. барои чӣ? барои он ки нишонае ҳаст ки ин духтар мо метем, яъне ки хусусан дар як инсон преднадлежит намекунад ки як қавм ё қабила да бошад. яъне атрофиҳо ҳазорҳо қавм қабилаҳое ки буданд, мо барои шумо қидашидан да тайёрем. ина духтари мо, яъне ки барои ҳамон муша чилта мебофтанд. яъне ин нишонаи духтари бешу буд майда бофиш. аз як тараф, аз як тарафи дигар мо тайёрем сулҳ бо тамоми инсонҳои атрофо, қавму қабилаҳо қида шавем. як майдабофии сари духтар сулҳ нишон медод. вақти ӯра шавҳар медоданд, ҳамун шаб дута мебофтанд мӯи сарша. оддитарин чиз. барои чӣ? барои ин ки ин ҷуфт аст, яъне ин шу дорад. вақти дар кӯча ва дар тамоми ҷо медиданд ки зан мӯи сараш дута бофтагӣ аст, ӯ шудор буд. имрӯз бирида стричка пух-мух карда гаштестанд. мӯи сар нишонаи традитсияи одоби инсон буд. вақти шу мекард, дута мебофтанд. вақти шавҳараш қазо мешид, якта мебофтанд ӯра. як дона бошад, значит медонист ки яй шавҳараш қазо кардагӣ аст, танҳо аст. вақти зулфоша мебофтанд, якта мӯи сар бофи зулф дошт, ӯ мегуфт ки значит и танҳо фарзанд дорад, қати фарзандош аст. ва як мӯи сари инсон ин қадар маъно метаҳад, як мӯи сари духтар дар традитсияи мо ки ин қадар маъно метаҳад.
ولی خودت برادری عزیزم یک دونه سرودی نمیدونم وطن خوندی خیال کردی تمام دنیا دشمنی تو هست تو بهترین غریب و دوی موزیر شتا و موندگی خودت هستی نه و یه چیز اشتباه هست که از این سخنی تو ده ها صدها هزارها جوانای دیگر شاید این چیزا برای خود یک نمیدونم یک قبول کنن باز هم بگیم که یک ملت دیگر را براست خود دشمن بدونن رقابت سیاسی این دشمنی نیست اگر که این دشمنی باشه پس تمام سپورت بین ملت ها دشمنی است میزنن یک دیگر را مغلوب میکنن عیناً همین هم یک رقابت سپورتی بار این است سیاست این همون نمیتونیم دشمنی این ملت یا دشمنی دیگر ملت بگیم یا چندین سالها اوروس اومد حکومت کرد ما میتونیم بگیم اوروس دشمن است نه ما در سیاست بایداده هستیم وقتی من 10 بارو میگم که هموطنای عزیزم اشتباه خودمون باید بکویم نه اشتباه کسا نه ما از همه دشمن بتراشیم بگردیم اگر پس این چیزها را ما دشمن بدونیم 30 سال اخیر یا در دوره SSSR خودی تاجیک ها قطر روس ها ارمیا شده چقدر خدمت کردیم حاضر ما از تاجیکستان یکتا و دتنه 10,000 100,000 آدم میبینم که یراق در دست رفته افغان ها قطعی جنگ کردن با فارسی خودشون قطعی اوروس ها ما میتونیم میره بگیم نی وقت نی پلاژه نی بود ما نمیرفتیم زندان میشیدیم چرا تو جانی خودت افضلتر از جانی یک فارسی افغان دیده بگیم که ما زندان نشم نمبرم رفتی افغان کشتی پس یراق گرفته رفته یکتا و دتنیستی ما 100,000 ها میتونیم که از تاجیکستان پیدا کنیم که در افغانستان خدمت کردگی هستند آیا این شرم نیست مثال یا نمیدونم آیا این ما میتونیم بگیم که تاجیکا دشمنای افغان ها هستند رفتن کشتنی رفتن یراق گرفته سیاست است برای همون پیش از گفتار باید ما 10 تا طرف مون نگاه کنیم که میگن کل یک سخن دانسته گوی تا دوست را دشمن مکن یعنی که بسیار همون شاعرها هم این چیزها را خوب گفتگی است که سخن دانسته گوی که تا دوست را دشمن مکن یعنی میدونی چقدر در داخل تاجیکستان ترک زبان است من میگم من شما را در نظر ندارم نه این شما و من نداره ترکا که گفتی یعنی خصوصا کدام ترکای استانبول گفتی دشمنای تاریخی تاجیکا هستند یعنی اونو یگان تاجیکا قطعی جنگ کردگی هم نیستن سیاست هم بردگی نیستن و یگان کار کردگی هم نیستن این طرف ده ترکای استانبول یا همون امپراتورهای دورهای ترک ببینی بیشتر سیاستاشون طرف عرب و اجنب و اروپا بودگی است این طرف ده همون ترک زبان هایی که میگیم امروز شما دوا از فارس زبان ها میگیم ما دوا از ترک زبان ها یعنی ما بدیم بین خودمون ما بدیم مجاده هیچ وقت امپریای ترکی و طرف آمدگی نیست تنها با این همون ترک ها ترک زبان ها یا نمیدونم منگول ها و غیره ها همین ترک زبان ها همین تشکیل میکردن بین خودشون همون امپریا و نمیدونم دولت ها و کگانت ها آمده میکردن من یک روز هم یک دوست را سوال دادم که چرا دستاوردی سامانی برای تو فخر است دستاوردی نمیدونم یک ترکی که مثال او را زده بگیره او برای تو دشمن است و تو او را زدی دیگراش زد سامانی و این برای تو فخر است که ما زدیم گرفتیم زور بدیم چرا زوری یک دیگر کسی اعتراف کرده نمیتونی که ملت زور بودن زدن گرفتن قندوش بزنن مثال چرا این اعتراف کرده نمیتونی چرا شما یک طرفه فکر میکنید برای اون که اینمی خیل عالم ها اینمی خیل صنعتگرا اینمی خیل انسان های بگیم با علم و با فرهنگ اینمی خیل انسان هایی که جوانو را
мағзи саршӯӣ мекунанд ки инора калонтар медонанд, инам хеле тупой беақлона решениҳо мегиранд. инсонҳое ки намефаҳманд, намедонанд, намехонанд, манба надоранд, аз нақлҳо барои шумо як чиз месозанд, мебароранд, дар байни мардум медозанд ва мардум ин чиза тамом ин душмани мо будааст, ин душмани мо будааст. ӯ замони задан буд, мезаданд. форс ҳам зад, турк ҳам зад, монгол ҳам зад, дигарш ҳам зад ва ғайраҳошам заданд. империяҳои бигем ки аврупоӣ ҳам хел буданд, байни якдигаришон ишиша мезаданд, иниша мезаданд. ҳозир мо намешнавем дар байни мардуми Аврупо, мо намешнавем ки бигӯянд ки фалон династия ё фалон намедонам шоҳии давлатҳои моро мезад, хароб мекард, мегирифт. унҳо душманои таърихии мо ҳастанд. яъне ин калимаи душмани таърихӣ бисёр як бигем ки мардума вайрон мекардагӣ аст. чаро Аврупо якдигар қатъӣ намегӯянд ки ин душмани таърихии мо аст? литва, литовский шоҳ Полшаро полни зада аз байн бурда буд, гирифта буд. чаро имрӯз Литва, Полша намегӯянд ки байни худ чун бигем ки шумо душмани мо ҳастен, душмани таърихӣ ҳастен. ҳозирам бигем ягон ҳатто ки дар дарс ё як олим барои ино манба доранд ва медонанд ки инам хел буд. ва замоне шид ки бигем шоҳи Полша зад Литвара, ва замоне буд шоҳи Полша як ҷои дигара зад ва як ҷои дига шоҳи иҷара зад. мефаҳмӣ амира? яъне ки ино имрӯз мегӯянд ки сиёсати он давраҳо буд. намегӯянд душман буд, мегӯянд ки сиёсати он давраҳо буд. вақте аз таърих меоянд, вақте мегӯянд ки шоҳи Литва зада бигем шоҳи Полшара гирифт, замина гирифт, контроли худаш да гирифт, шоҳи Полша бигем ки шоҳи Литвара кор мекард, литовсода, мегӯянд ки яъне ки замона тамон таърих, яъне ки сиёсати он замона ин тарз буд. яъне ки бояд иниша, яъне расширение буд. ин ягон душман буд гуфтагӣ калимара истифода намебарад. ё биён ҳазорҳо бигем ки императорои Англия, императорои бигем Франсия, дигар шоҳигариҳои давлатҳои иҷара мо биён қафоша бигардем нигоҳ кунем. оё боре байни ҳамиёда фарзандои ҳамино мегӯянд ки шоҳи фалон ҷо ё намедонам фалон миллат душмани таърихии мо аст? чаро ино метавонанд ҳамон замона ба як тарзи сиёсӣ ва бигем ки рабт дода барои мардум бифаҳмонанд ки то ки мардум нафрат иш ба иш надошта бошад. аммо мо чӣ кор мекунем? мо гӯи қоқ шида рафтагира дар болош мемезем. агар бу накуна бу дар болош меринем худмон ки буш баландтар биброя. баъд чӯхати мековем ки то ки бу куна, сахт бу куна ки ҳама да бираса буш. имрӯз бигем худи олим бо ном олимҳои мо, бо ном намедонам фарҳангиҳои мо, бо ном ва ғайраҳо имрӯз доранд нами кора мекунанд. дар боло як гӯи қоқшидагӣ аввал мемезанд, бу мекунанд ки буш кам боша ку бо болои ӯ гӯҳда хичон меринанд да палнителни. баъд мегӯянд як гӯи таърихӣ буд. хичон ридагӣ гӯҳа дар таърих вобаста мекунанд ва дар гузаштаҳо вобаста мекунанд. чӣ кор мекунанд? мағзи сари мардума ҷазир мекунанд, нафрати мардума боло мекунанд, болои як миллати дига. оё ояндаи хуб дорад? агар ин корҳо хуб меши, замони Сомониву, замони Каганатову, замонои бигем давлатҳо, чаро ӯ хуб нашид? агар ҳамин чиз бошад, ё шумо олимҳо, дигар инсонҳо, вазифаи шумо яъне ҳамин чизҳоро баргардонда ва нафрати мардума боло кардан аст. дар ҷое барои мардум бигем ки бародарои азизам, хоб вақте ки як савол омад, турк чаро тура зад, бояд дар ин савол оддитарин ҷавоб бидӣ. бигӯй ки яъне сиёсати он замонҳо ҳамин буд ки
ҳар касе ки бигем ки зур буд, яъне имрӯз ҳам дора ҳамо аст. Америка зур аст, ними дунёро гирифтааст. Ва мо ҳам задагӣ будем, мо ҳам давлати Сомониён иҷара гирифтем, иҷара задем. Ин чизо душманӣ набуд, ин чизо замони худаш ва сиёсати худаш буд. Ина мо ба душманӣ набояд рафт битем. Дуруст фаҳмондан дар кор аст. Насла то ки насл таърихи худша ҳамчун таърих қабул кунад. таърихи худша ҳамчун образи имрӯзаи зиндагии худ ва душман қабул накунад. Вақте ки мо таъриха ба душманӣ табдил метем ва тоб метем таъриха ки душман бисозем через таърих як инсона бигем бо манбои таърихӣ як миллат аз иди як миллат бигем ки бобои ту ку медони асри 6 бобои мара кишта буд, аҷдодҳои ту асри 7 аҷдодҳои мара кишта буд. яъне мо тафаккури асри 7 қатӣ, асри 7 барои мо як манбаи бигем ки ибрат намешававу баръакс меояд манбаи бадбинию манбаи бигем кофтани ҷанг мекунем ура. бояд ин чизоро бояд олимон дарк кунанд, одамои калоно бояд дарк кунанд, одамои калоно бояд ин чиза дар мактабҳо дуруст бигзарад. кадоме ки тура зада боша полни нафрат ӯ душмани таст. ё ту кадомеро зада бош мо зур будем, иҷара контрол мекардем. Контрол ба чӣ мекардӣ? Ба чупачупсу, ба қанду шоколад байтарӣ контрол мекардӣ? Не, ба шамшер контрол мекардӣ. ё бо таваққи ош контрол мекардӣ? Не, ба шамшер контрол мекардӣ. Пас там душман ҳастӣ хел боша. Пас там душмани ӯ миллатҳо ҳастӣ. ё оддитарин ман 10 бор гуфтам, боз такроран мегӯм ки 100 соли СССР ва бигем 30 соли ки ҳукуматдорӣ ки бигем инаи Эмомалӣ Раҳмон аст, Афғонистон я манбаи даромад буд. ва чӣ қадар яроқ, чӣ қадар бигем фурӯхтани дигар чизо, коридорҳо кушодан дар территорияҳо, бигем аз уҷо наркотика ва ғайраҳо дивиженӣ кардан ва манба гирифтан, аз уҷо сангҳои қиматҳоро бурдан, гуногун чизҳоро дар уҷо бурда шустушӯ кардан, нобуд кардан. ин як манбае буд ки бигем ки чӣ хеле ки уна мусорка аст ку, яъне партовгоҳ мегем мусор. мисли ки ҳам чизои ғашта мебарем мепартои дар ҳам мусор. Афғонистон я партовгоҳ кардем, кардан, то есть ӯ тараф Эрон, и тараф Тоҷикистон, и тараф Ӯзбекистон ва ғайраҳо. шумо метавонед хитона бигем ки мо душмани Форс ҳастем? Не, ин сиёсат аст. ин сиёсат аст. аз ӯ тараф Покистон. яъне гирду ба гирд бигем ки Афғонистона бозӣ дохта гашта. ин чиза дуруст дарк кунем. ва ҳамон бародари азизам рости номуд аз хотирам рафт, қурбони чашмочам. мо аз худат ҳамчу бародарона ва ҳамчу бигем ки аз як ватан ҳастем. аз худат хоҳиш мекунам ки аввалин коре мекардӣ ки манба мехондӣ, пеш аз ин гапҳоро гуфтан ва дар ҳамун сурудҳои худат сахти бад дода шида. нарай барои он ки ино як шеър ҳастанд ва шеър ба суруд табдил мешавад, ба оҳанг дохил мешавад. манам худам бигем ки одами илму фарҳангу ва санъат ҳастам ва бигем яъне мутахассиси мусиқӣ ва оҳангу дореми фасолия сидо ҳастам. бигем манам таҷрибаи аз ин соҳа дарс додагӣ ҳастам. ҳатто ки шогирдҳоам дорам дар Тоҷикистон, бигем ки имрӯз санъаткор ҳастанд. мо набояд дар ин чизо дода шида бирем сахт дар ин манбо. агар имконот мебуд бигем ки як мардонавор мебиромадӣ, боз навор мекардӣ, мегуфтӣ баъзан калимаҳои иштибоҳе ки аз забони худат биромад, бисёр аз ин калимаҳо манзарат мехоҳам. ва дар фейсбукат будагӣ он чизҳое ки бигем бозам ин иғвои байни турку байни форс бигем дора, ин иғвоҳоро пок мекардӣ. пеш аз як чиза кардан аввал барои ӯ хуб як маълумот мегирифтӣ аз чор тараф ки оё ин дар кор ҳаст ё дар кор нест. ҳамин чиз агар иштибоҳҳо ҳам баъзан боша, бояд мон иштибоҳҳоро
ба як таҳлиле гуфтам ку таҳлили сиёсии дуруст ба мардум бирасонем ки то ки мо боз аз пишти ҳамин хатогиҳои мо он хатогиҳои онҳо хатогиҳои сиёсӣ буд. имрӯз хатогиҳои мо ки ура чӯб қати кофта истодем мо хатогиҳои худмон ақаллан уже айёра ислоҳ карда наметонем барои онҳо гузашта рафтагиям мо дар асрро баргашта ора ислоҳ карда наметонем не ки мо метонем ки худмона ислоҳ кунем ва имрӯза кардестагӣ кормона накунем яъне иғвоандозира. ва дар бораи традитсияи турк дар бораи традитсияи тоҷик агар ки форс агар таърихотона хуб агар биковен манбаъҳора дар бораи яъне ҳамон традитсияи форс тоҷик меҳмондорӣ меҳмонравӣ тӯй кардан ва ғайра ва ғайра ва ғайра чизҳо бигем ки маълумот мегирифтен. ман фикр кунам ки бисёр чизҳоро медонистен хусусан аз худотон на ин ки аз дигарро бидонед аз худотон бештар бидонед хубтар мешавад. аввалин чизе аст яъне оддитарин чиз ин як традитсияи бигем ки ана турк нест ва ин традитсия бисёр як традитсияи бигем хусусан дар минтақаи азия имрӯзаи бигем афғонистону эрону ва бигем ин имрӯзаи дар ҷои бигем туркнишино ӯзбекистону тоҷикистону бигем монголи и тарафҳо як традитсия дошт. ин обши традитсия буд ин обши традитсия буд. агар ман барои шумо бигӯм бигем ки вақтитон шояд баъд ина чӣ кунем яъне ин ҳама обши традитсия гуфта метавонем. тӯй масъалаи тӯй ин обши традитсия буд. бисёр бигем ки фарқият надошт дар ин традитсияи тӯйи мо аз ҳамо азалҳо ин фарқият надошт. яъне чӣ буд тӯйҳо мисол одам бисёр меомад бигем бисёр меҳмон таклиф мекарданд аз ҳамо азал меҳмона бисёр таклиф мекарданд. яъне ин чиро нишон медод ва ҳамон замони худшам бигем ҳамо ба забони русӣ бигем кастово мегӯянд ку ҳамон имрӯза забони мода авлодо мегӯянд ку авлоди фалонияй авлоди наяй авлод аз фалон авлодан ино аз фалон авлодан мегӯянд ку яъне ки одамҳоро бисёртар файрод карданаш ҳамо тамоми хештаборҳоша файрод мекард. ин як нишонаи бигем ки серавлод буданша дар ҳамон ҷомеа нишон додан яъне кира тӯишда бисёр одам биёя яъне авлодат чандқадар ки бисёр боша яъне маъракат бисёр як калон мешид ва ҳамон бигем атрофиҳо ва маҳалладорот дигаро ва бигем ҳамон шаҳриёт бигем акози шаҳр бигем фаҳмотар барои фаҳмотар шидан ҳамон инсонҳои гирди атрофат тра медиданд ки чӣ қадар тӯит одам омадагиаст яъне тра аз ҳамон баҳо медоданд ки чӣ қадар зотита бузург аст авлодита бузург аст. ин чиз як традитсияи ҳам аз форс ин тарз рафтор буд ва ҳам бигем ки аз бигем туркзабонҳо яъне ин традитсия дар ҳарди миллат як хел буд. ягон грамм ҷудо карда намешид. доимо бигем маъракаҳои калон мекарданд. аку замон одамо худшон кам буданд мисол тӯйда мисол биёя мисол тӯи манда ман бачама зан додам дар ҳамон минтақам ва бигем тӯимда омадан дар тӯима каму замонда омадан иштирок кардан 800 нафар 600 нафар значит ҳамон бигем авлодои ман аки беғайр аз маҳалладорову дигар шиноси ё хештабор ва бигем наздикои ман дар тӯй ҳам фарзанд ма зан медодам. ин як традитсияе буд ки ҳам бояд инсонҳо бигем авлодша нишон буданд чӣ қадар зоташ бузург аст бисёр ҳастанд ино яъне ин чиза нишон медоданд. ин традитсияи обши бигем ки чӣ дар форс чӣ дар тоҷик ин чиз буд дар тӯёмон ва имрӯз ози мо эмомалиро 100 нафар қати тӯй кардаги аст як оилаи худам дар хонаи худам мо бигем ки 18 нафар 17 нафарем агар мо 100 нафар қати тӯй кунем 18 нафар уже худмон ҳастем автоматӣ
دیگه ده دیگه خلا ما گودکاش فایرات کنم و نبیروش قطعی مو 150 کس میشیم دیگه خلا میمونه میره و دیگه تقایم و دیگه امام ما گرم این طرفا رو فایرات نکنم برای که ما هم 3 تا اویله یا 4 تا اویله را اگر بگیریم اگر جمع کنیم گودک نبیروش قطعی уже از 100 کس زیاد میشه میریم. یعنی او زمان عادی ترین همی بود و بگیم نشان دادنی بزرگی و بسیاری همون خود یک شوانیستی پان ترکیش هستی. خب باشه فکری خط است برادری عزیزم. شما لالا این مایلی ما گنده ما قیخه شما لالا ما گنده و تو بنده ما قیخه و تو لالا. این همی جوانو این همی کودکا این همی انسان هایی که کلان شده ایستادن باور کنین با بگیم که مفکوره یا نمیدونم با پروپاگاندا یا با همون عقیده های این همی برادری که صنعتکار داریم همی خیلی عقیده ها قد کلان شدگی هستن و من باوری دارم این عقیده او از کودکی است. یعنی این کلان شده در این چیز بگیم کلان شده در این عقیده آمدگی نیست از منبع ها خونده. این از کودکی است. از کودکی در وجودی همه خیلی دختگی است و در بسیار قشلاقا و جوده این چیزو را از کودکی میدوزن در همون مغزی سرشون که ازبکا دشمنن بزنین ازبکا را. مثال ما خورد بدیم محله ما مثال قشلاقی ما بگیم قشلاقی قلقا ما رایون میرفتیم میزدن ایس میرفتیم میزدن ما را. ما یگان او را برای زدن بدی کردن نمیرفتیم پروستا میرفتیم کلاناشون میگفتن که اونا ازبک اومدن بدویم بزنین ازبک را بزنین ازبک را این دشمنوان بزنین همین خیلی میگفتن و او گودکا میومدن ما را میزدن ما گودکا را. یعنی این چیز این پسیخیکی کلانها یکدیگر گودکا را همون خیلی هم پسیخیقت کلان میکردن بزنین ازبک را بزنین. اگر همون قشلاقی ما میومدن ما تربز خربزه شیرینی ورینی در یک جا زندگی میکردیم میخوردیم جورگی میکردیم خر سوارش میکردیم اسب سوارش میکردیم عدیر میبردیم دلانه میچیندیم میدودیم دلانه میگن که دلانه میچیندیم میدودیم پیسته میچیندیم میدودیم پیسته را میچیندیم میدودیم یا میومدن که کیسه را پر میکردیم ما جوراجان بخه ما جوراجان بخه همه هم را میکردیم با اگر هم خیلی رایون میخنبیدیم که او ما را میزدن. برای چی؟ برای که کلان ها این کودک ها را به همون مفکوره نفرت کلان میکردن. بزنین ازبک ها را بدوین بدوین اون ازبک ها میسته بدوین همه اگر اوتوی ما چوی ما اگر دلوی رحم را میموندن کلان ها همون یگون مگزین ده یا یگون بزرگ ده میگفتن خیلی بچه هم همجا بیست سمکو قطی نریم شما بیستین از ما بزرگ میدروم یگون چی میگیرم میبروم یک 10 minut 20 minut حتی که باری ما در اتو چون ایستادگی است که می اومدن رنگ نمو اوله در جنگل بگیم نو چی هستن گینو هستن که گینو بعدم خیلی گیر میگرده گیردی مولگری میگرده بعدم خیلی فرصت یفت میدوه بچه‌ش میدزده که همو گیر یمو کن تر گیر میگشتن روی میکردن او را با 20 میلو میگم روی میکردن گیر میگشتن در دستاشون سنگ که همین خیلی همین اگر که چشمی کلانای ما اگر یگون او سشید که پشتی ما دا سنگ قطی میزدن میگریختن. این نفرت بود. یک کودک با این نفرت بلو یک کودک دیگر کلان کردن. این میدونین عاقبت جنگ تاجیکستان هم عیناً همون نفرت ها کلان شدن. اونو که علمی ندارن جواب فقط فکری نفرت دارن. این همی روزدا ورده رسون. همون جنگ ها این همی چیزو همه روز آورد رسون و امروز هم دارن همون چیزا را همون کودک های همون جوانی بگیم فکر کنم ما از ما 1 سال 2 سال فرق میکنم و برادرم یکی همون خیلی نفرت قد کلان شدگی کودک است امروز هم داره همون نفرت نمیتونه بیرون کنه. من توصیه میدادم برای برادر کمی تاریخ بخون از منبع و بکو از یک منبع نه شاید یک منبع گفتم که اشتباه باشه از دیگر منبع ها بکو از دیگر منبع ها بکو و بخون برای اون که در یک منبع بگیم
бози ман агар 100 та манба мемонам, хусусан дар бораи таърихи қалъаҳо, каганати қалъаҳо 100 манба мемонам, 100 манбада 90 манбада бигем ки ё 80 манбада солҳо иваз мешавад. Солҳоро ҳамун як воқеаро солша иваз мекунад. Мисол давлати Қарахониро оддитарин мегӯянд ки ташкил шуд 920 чандум сол. Каганати қалъаҳо 960 756 940 сол бигем чапа шуд. Ива як 10 та манбара ман меёрам ки мегӯянд ки бигем ки ино уйғуро ҳастанд, мегӯянд мисол уйғуро буданд, ино уйғурзабон ё намедонам дигар ҳастанд, не ки аммо ҳамун дигар манбое ки меёрам 10 та 15 та дига ки як манбааст, ё мегӯянд бале баъди чапа шудани давлат, яъне ки фарзандҳои ҳамун шоҳҳои бигем ки ҳамун каганҳои давлати қалъаҳо ҳастанд. Давомаш фарзанди ҳамо аст. Ин наметавонад ки фарзанди ман, мисол фарзанди ман як сохтори дигар ташкил кунава ва бигем ки баъди ташкил кардани сохтор бигем фарзанди дигар кас шавад. намедонам, яъне ки ҳамин аст бародарои азизам. Барои ҳамун хитом бихонем манбара бештар мешавад. Қурбони чашмотон. Барои гуфтани ман навори ман яъне ки нафрат ба ин нафрат ба он нест, аммо ман даҳҳо мисолҳо овардам ба умеди оне ки мо мардуми Тоҷикистон новобаста аз қавму қабила, ин на танҳо дахл дорад ба Тоҷикистон, балки ӯзбеку ҳам ҳамин нафратҳоро бигем баъзан мебардоранд ки форсҳо душмани ӯзбеку ҳастанд. Яъне ин чизо дар ӯзбеку ҳам аст. Яъне ҳамин чизоро бояд аз байн оста бигем ки тоза кунед. Ин чизоро раб битен танҳо як бигем ки сабити таърихии мо душманӣ не, як ҳолатҳои таърихии мо раб битем ки ҳам хел ҳолатҳо буд. Мо ҳам задем, ӯ ҳам заданд, дигар ҳам заданд. Яъне уҷа дигар занозанӣ буд. Дар ҷои занозанӣ ҳеҷ ка бигем нигоҳ карда намест. Ё худи мо ҳам дар Россия рафтем, ба як кафе дуромадем, рӯзам як дӯст қатъия мера суҳбат кардем. Дар як ҷо рафтем дуромадем, шабпошаб сар шид, байни дигар миллатҳо сар шид. Не ки ҳам хел шиданд ки уҷа бояд ту бизанӣ. Барои чӣ? Барои уҷа ҳеҷ кара намешиноса ки аст. Ҳамин Давида омадестанд, задестанд, ҳамин иси мегарди, ямаштат мезананд, иси мегарди, як стал ба сарт омадеста. Хулас охир да тасмим мегирӣ ки ту бояд бизанӣ, фарқ надорад. Ё намедонӣ дар уҷа ту и тарафа задести, ӯ тарафа задести, ҷанг кардестагӣ ки баъд оқибат чӣ кор мекунад? Политсия ҳамаи ҳамира бор мекунад, мегира мерава дар отделение. Халос. Баъд асли источники ҷанга пайдо мекунад ки во буд. Мега тара чӣ кор кард? Мегӯ хай, мегӯ мара задан, ман дига дифои худам да задам. Баъд мега хай бира штрафат мекунад мера. Ҳамин хел аст. Таърих аст дӯстои азизам. Тоҷикистон бояд давлати миллати. Бале. Ва ман аз ҳамун дӯст хоҳиш мекунам, аз на танҳо аз ӯ дӯст, балки аз кулли инсонҳои илму фарҳангу маданият ва аз кулли инсонҳои олимҳо, маълимҳо, таърихшиносҳо ва дигар инсонҳо бештар бояд мо таъриха ба ҳайси як нафрат истифода набарем. Таъриха ба ҳайси як ибрат истифода барем. Фарқ байни нафрат, байни ибрат аст. ҳар чиза мо метавонем ки хуб истифода барем ё бад истифода барем. Мо бояд таъриха барои ибрат истифода барем, на барои нафрат. имрӯза бигем ки Тоҷикистони мо барои нафрат истифода бурда истоданд таъриха. Ва ё худи ҳамин олимо, намедонам илму фарҳангу маданият, ино барои нафрат истифода бурда истоданд ин чизоро. оқибаташ хуб нест. оқибат бигем ки яъне барои чӣ ман ин навора кардам? Ман намехоҳам ки он чизе ки мо дар байни мисол дар кӯдакимон мерафтем дар уҷа мезадан, узбак гуфта дар иҷа мезадан, барои мо то имрӯза мо дорем ба ҳайси як инсон бигем ки миллати моро мисол қабул намекунад то дар Тоҷикистон. Ман ира халқи тоҷика гуфтаи нестам. Яъне ҳамон инсонҳое ки олим боша, шоир боша, сиёсатмадор боша, ино ба ҳамон нафратҳо калон шидагӣ ҳастанд. ё ки намедонам ту мега бира миллата тоҷика биги биё, баъд кор мекунӣ. мара худ ма ҳамин таклифа додагӣ ҳастанд. миллата тоҷика биги биё, баъд кор мекунӣ. Мисол чӣ аст ки ман тоҷикистонӣ бошам,
چی فرق دارد؟ مثال نام ما علی است، ولی است، ملتم چی است؟ من تاجیکستانیم. هیچ وقت برای تاجیکستان خیانت و بدی نمیدونم، برای بدی کار نمیکنم. البته هر کاری میکنم کوشش میکنم که برای پیشروی وطنم باشه، سرزمینم باشه. و من همین چیزا نمیخوام که آینده فرزندهای دیگر قوم یا امروز لولی ها را بیچاره را به حیث یک انسان حساب نمیکنن. برای چی؟ که او هم هزار ساله ها امروز بگیم هم در یک وطن زندگی کرده اومده استیم. برای همون باید ما چیکار کنیم؟ باید انسانی را یاد بگیریم. ما نمیخواهیم که فردا فرزندهای ما او چیزایی که ما به نفرت کلان شدیم، ایش میریم نمیدونم بزا ازبک کارا، اوس میریم بزا ازبک کارا، یعنی همین چیز با ترس وهم بازار میریم، با ترس مغازین میریم، با ترس از تاجیکو بیان میزنن. چه خیلی که از تاجیکو از روسیه بگیم مردم تاجیکستان از ای میلیسا میگریزن که میلیسا را ببین اومد بگیرید، مغازین رفتن در دلت میترسه. ما در کودکی همین هراس قتی کلان شدیم. واقعی میگم این چیزا. ما در جوانی همین هراس قتی کلان شدیم که از محله خودمون بیرون برآمدن دا میترسیدیم که اوس بره ما را میزنن. ولی محله خودمون داخل محله مون اومده ما را میزدن، داخل قشلاقمون اومده میزدن، تلپا بایشیده. ما غیرت نمیکردیم پختچینی بریم، ما غیرت نمیکردیم نمیدونم از قشلاقمون بیرون ببریم، ما غیرت نمیکردیم آب بازی کنی بریم، ما غیرت نمیکردیم یک جا بریم. اون چیزی که امروز ملت ای ملیسایی بگیم اوروس میگریزن میگردن کو ما در کودکیمون از تاجیکا گرفته کلان شدیم. برای چی؟ برای که همین نفرت در همین برادرای تاجیک ما که در کودکیشون کلانوشون میداختن در مغز سرشون. من امروز این چیزا درک میکنم که بله کلانو میکردن این کارا. اگر کلان همون اگر که بگیم با گپ خوبی جرأت این دوستت است، این برادرت است، این بگیم ما این تری نک، یعنی این دشمنی نیست، اگر همون نصیحت میکرد در سر کودک تازه میشه. کودک هر سه حلالک نی همون میره، یعنی او را کلانو حلال میکردن. میفهمی نمیره. و هم برادر که از فرخور هست، من فکر کنم که در فرخور هم بگیم همون قلقا و زندگی میکنن قلقا، فکر کنم که همون یگان نزدیک محله قلقا هست و این جوان هم عیناً همون نفرت قتی کلان شدگی است. انشالله امیدوارم که یک فایده این نوار داشته باشه با کل هموطنی عزیزم. از این نوار یگان نفرت نبود، این نوار تنها برای دوستی و برادری بود. اگر هر کدام این بود خیلی قبول کنین، بگیم هم خیلی قبول کنین. ما در تاجیکستان گفتم ازبکستان برای خودت در اونجا نصیحت که میتونی که برادری عزیزم اونجا نصیحت کنی. دیگر زنده باشین، سلامت باشین، سربلند باشین و هر یک انسان با تاریخ خودش با مدنیت خودش. گفتم که ما میتونیم برای بگیم تاریخ تمدن خودمون برای نفرت استفاده بریم یا برای عبرت. من همه وقت کوشش میکنم تاریخ من برای عبرت استفاده شود، نه برای نفرت. و شما هم وطنوی عزیزم دیگرو هم همه وقت کوشش کنین، همه وقت همون خود بیاوین که تاریختون برای عبرت استفاده شود، نه برای نفرت. باقی با همون کلمه زیبای فارسی تاجیکی داری. پدرود تا با درودهای دیگر.